Ngiyabingelela kuHlabezulu, ngiyabingelela kumthandi wolimi. Igama lami nguMartin Mlilo. Sihlangana kusintu samaHlabezulu, sihlangana kuhlelo lapho esikhuthazana khona ukuthi abantu bakithi abathanda ulimi lwabo ngoba yilo esizigqaja ngalo, ngoba yilo oluligugu lamagugu. Namhlanje sifuna ukuthi ke sikhangele kancane ke sithi fahla ngokuhlinzwa kwenkomo. Inkomo nxa izahlinzwa, lokho kokugamula inkomo ngehloka izinto ezize ngamuva ngokuhlangana kwezizwe, kodwa ke thina esintwini inkomo ibihlatshwa ngomkhonto emahlabankomo. Bekukhethwa umuntu olengalo enhle. Umuntu olengalo enhle ngumuntu onjani? Ngumuntu othi nxa ehlabe inkomo inyama yaleyo nkomo ihlabuze. Ingakho ke bekukhethwa umuntu olengalo enhle ayihlabe ngomkhonto emahlabankomo. Emahlabankomo kungaphi? Kusekhwapheni lomkhono wesandla sokunxele. Ibihlatshwa ke lapho inkomo idinga wela phansi ke abantu bazagijima ngenqamo bafika bayithi hephu ubilo. Kuyini ubilo? Kusentanyeni, isikhumba lesesilenge entanyeni yenkomo. Isikhathi esiningi okuchukwa ngazo izidilobho ke bese kuyakhongozelwa igazi elizopheka ububende. Sizochaza ububende mthakazi kaNdaba nxa sesichaza ukudla kwesintu. Ake sihlukanise iziqa zenkomo ngokuhlukana kwazo. Sizokhangela ukuthi yini okanye kuyini ungiklane okanye uakanethwa wamakhosikazi. Akanethwa wamakhosikazi isifuba senkomo. Kuthiwa nguakanethwa nje kungoba inkomo nxa ihamba isifuba senkomo kasinethwa lizulu. Inyama ebisithi nxa iqedwa kuhlatshwa inkomo inikezwe omama emakhaya, yikho kuthiwa nguakanethwa wamakhosikazi okanye ungiklane. Asigijime futhi njalo sikhangele umsindampisi ukuthi yini umsindampisi. Umsindampisi lithambo elihlanganisa intamo yenkomo kunye lenhloko. Kuthiwa ngumsindampisi nje ngoba ngitsho umduna ngempela wempisi lithambo elisindayo liyayisinda sibili ngempela, yikho kwazo kwathiwa ngumsindampisi. Asigijime futhi njalo sikhangele ukuthi yini inkamanzi. Inkamanzi ingaphansi yomlomo eyiyo ekhamanzi nxa inkomo inatha amanzi, yikho kwethiwa igama kwathiwa inkamanzi. Sizokhangela futhi njalo ngohlelo olulandelayo siqhubeka ngokuhlinzwa kwenkomo. Sizokhangela ukuthi kuyini amalalanso, yini amalulu, yini inkatha, kuyini futhi njalo umthala. Kodwa kwanamhlanje asibonge mthakazo omuhle, sihlangane futhi njalo kuhlelo lwakho, uhlelo oluthanda kakhulu lapho esichaza khona kabanzi isintu sethu, isintu samaHlabezulu.